Ngibamngelela ngegama likaJesu Kristu Amen. Ngithanda ukufana ngibonge ithuba esiliphiwe nguNkulunkulu ngelanga lanamhlanje. Sizohlangana phakathi kwaleli cawe lethu iRoman Catholic Church lapho engazalelwa khona. Kuyangibamba kakhulu. Ngashada eRoma. But umama ngangikhangela umshado. Ngikhangela umama. Thanda ukubonga kakhulu ukubana umama wasifundisa. Ikakhulu umama wasifundisa inhlonipho. Wasikhulisa ngendlela emangalisayo. Umama wayelamandla awukukhangela imuli yakhe. Umama wayemelekana lokunzima. Wayengasogwala, wayengabalekeli khatshana. Mina ngicabanga sisakhula. Ubaba wayengumshona waseDriefontein eMashimo eMere Village. Umama wayengwetsholotsho engumNdebele. Mina ngiendele emakhalangeni ePlanty. Sathi sizalwa thina ifirst born ngoka 47 usisi usekhulile namuya. Umama wayebusiswa kakhulu nguNkulunkulu ngomnyaka. Haleluya. Umama wayebusiswa ngomnyaka. Kungakho ebusiswa ngomnyaka isecond born yakhe yaba nga 49. I-third born waba yimi oka 52. Yikho size lamani sinjalo. Sasi ugogo ozala ubaba wayesaphila. Yikho ubaba wayengutitsha ubaba. Liyazi utitsha bakudala lapha wawuhlala umnyaka. Athuthuke ayefakwa laphana ahlale umnyaka. Ngokunjalo usisi omdala oka 47 ugogo wetsholotsho ugogo zala umama wamthatha wathi hayi nginikeza umntwana ngekondla ngoba wona suphethe umuntu. Usisi ehambe siye etsholotsho esiyakondlwa ngugogo. Unumber 2 oka 49 usisi engilandelayo mina. Ezelwelayo wasala ke esondliwa ngugogo ozala ubaba eDriefontein. Mina lo oka 52 ngithe ngikhonapho umama wathi hayi kungcono wena lawe uye kugogo khonapha wayesephethe ubhudi usekamandla wayesephethe. So ubaba wayehambe thuthuke efakwa kuliseni isikolo atshitshelwe kulesiya yona izalwa eMashonaland. Batheke sebefika esiklobela phambi kwelwagwero. Ubaba wasebona ukuthi imuli isithe thuthu. Kulapho kwabuya khona ugogo ozala umama. Sihamba sonke ngikhumbula kumbe ngangingaka. Sisiyabona ubaba lo mama esikolo esithiwa yiSt Kizito. Sithe sifika khonapho umama wasenithatha sasesiye emfuleni. Wasengiphalisa ukuligabha ngikwazi ukuthi kwakunganani. So mama ngangisithi ngikhamba niphela igabha lisithi denge embambele so sihamba. Umama utebona ukuthi mina lami sengikwanisa ukuthwala umgqomo wathi mama umntana nami sengikuthathela. Khona ke umama khonapho wayephethe ubhudusa amandla. Masinya khonapho kwalandela ubhudu Innocent. Umama wayebusiswa zihlobo zami. Haleluya. uNkulunkulu wayemthanda umama wayebusiswa ngomnyaka. Izibusiso zazingena. Ngifuna ukukhuluma into eqhakathekileyo empilweni yethu ngamaKristu. Umama wayethola abantwana abangamankazana kwaze kwaba iminyaka emithathu njengokulandisa kwami. Kwathi ngomunye umnyaka sesingabantu inkazana sibathathu. Ubaba wayengumuntu hayi. Haleluya. Amen.
wasiyazi nathela utshwala kwenye indawo. Uthe efika kuleyo ndawo wasebuyela yini indaba emnandi kumandisa umama wathi namhlanje ngithole uSankoho. Umama wathi uSankoho awaselalela indaba leya. Umama wathi ngimthole inkalakatha yenyanga namhla. Inyanga leyo kuthiwa iyakwazi ukumisa umuntu ukuthi abusiswe aphenduke abese thola ini abafana. Haleluya. Umama indaba leyana wayehla wathi yebo. Wayesithi umbuka uyangixoxela. Ubaba wasesithi so kumele ukuthi inyanga leyana ngeke buya layo. Ngingabuya layo la. Siyabuya sihlaba imbuzi uthe uyahlatha imbuzi kuthiwa enjani. Umama wayilalela istory leya. Uyahlatha imbuzi. Ibisisenziwa njani? Kusukela kulo ungavela siyenze khonoko. Kuthiwa amajaha khona phaza gcwala. Kwase kuzelwe mina number 3. Amankazana ukuthi hayi anganithindi kahle.